Karli tang alirbon timong pialam kia puthak WKSA atum cherapdon si lamki cepajut pon. Karbi Longri BJP atum ben di phuarong supia long armu je jengpong si kachesong asai kedeng. West Karbi Longri BJP Mahila Morcha atum ben krung sayamei kang nipon. Soy teranga korte asumar atuma phancai teranga sumar atumpen don rap kachiri. Aprangsi birta kilara do anuphan kardom bajirlo kardom non birta than je bangsami ojang terang pi non arju ikha birtang tonpen. Nagaon district Kamrup police station ke parlu ucharong amekar hemsar timung pen hewali bepi atum asupi karlitang alirbon timung piaphan kedamtang arkoi ni phai isiarni towara long ki jui bomahut rong isibera osu bang petrol dunglun si mekai choklo karlitang alirbon timung piaphan GMCH along silang ponlo bonta kopai kelang nu karlitang alirbon timung pi arong chevoi juilo la solam kia puthak women KSA atung cherapdong si kisung ke phobek ahem pen megi kai a usu ahem asora tumpen jingki jingwai ponlo la pen karlitang alirbon timung pi ahem asora tuma phantang kalak ni an kerap pajir pon pupusi lamchak chipi ponlo la so puthak kedam tang thang ni phai trok siar ni WKSA atumpen Kamrup raikom sai kia tumpen karlitang alirbon timung pi asar bura tumpen pen meki kai chok a usu a hemalong an paliram si puthot chingki chingwai ponthulo la so hut meki kai chok a usu a hemasora tumpen pinang an lam thamadulo Thế là để phi việc nắp bộ? Hả? Phi việc nắp bộ? Thế là chỉ tốt cái này thì làm cho nó cái khói lúc gần thế. Thì rồi mà đây là xóa mì cả. Đã on tháp bùi rồi. Cả chi nó tôi đang lấy tụi nó tập ăn mà. Non ni li tuma bang ke hala ithe lam nang ni kaning je join ni se kin ya det bang. Inke eglak ke dokbor ike. Dokbor ike eglak ke 2 lakh puluh. Nó cái tộc To bor e ke kali lo bang ke sula tu bang ke lak pho pulo nong e pu mula mili ke 2 lakh ni so so ni ke parai lo. La sinang ni tu bang pulo men ke ni tu ke piet un e sitame picet pu pasi ton te chok nang tum ta dong berong tha rong isia pot pu ta ning cho ri noi nang tum ta yal pata hala so usu ka yal pu sta hu sebagai so serious speak pulo sita to hala bang serious lo ta non bang ke chilot anang dege la an lam pa ong re no pa lam ni tu mahin be ku bang mane tangka la ki the ka li ma ti muni da pran ke thi no so muni da pran ga vidya lo la so muni ka wanji pulo te tangka ke ili tu ren bol la apran ka long la seta me muni da kai ti the ni long le tan ga long le lo mati hala so expenses ta Puthate ko malo ke kai. Tumang bong pen. Tana pudo nang jong thi puto. la pong bong ben ke kai tum ke ni tum hakipin e seta me jun tu GCM so sinang chi thala ji medical college lo ki damu si inquiry কৰিব গৈছিলো GMC বাচ্চা নিজে কৈছে তা মুখৰ পৰা কৈছে বাচ্চা তো হুৰু বাচ্চা যে আসলে longbi লংবি বুলি নি জলাই দিছে বুলি তা মুখৰ পৰা বাচ্চা ধৰক লংবিক ধৰক তেতিয়া হলে বাচ্চাটো ধৰক আজালি বুঝতে আমাক ধৰি নহ'ব নহয় কেজনে জ্বলাইছে নেকি আমি জ্বলাইছে যেহেতু কক লম্বিয়াৰ বাচ্চাটো ধৰক লম্বিয়াৰ পৰিয়ালটো কোন হয় পৰিয়ালটো থাকে ন পেৰেণ্টছ থাকে ন আমি পেৰেণ্টছনে ধৰিম নহয় নহয় যিজনে কাণ্ড কৰিছে কাণ্ডজনকে ধৰিব লাগিব পৰিয়ালে কৈছে নেকি যে লংবিক কৈছে নেকি যে লংবি যে জ্বলাই দিয়ক বুলি পৰিয়ালে কৈছে নেকি পৰিয়ালটো কোৱা নাছিলে কিন্তু দায়িত্বটো তেতিয়াহলে সিহঁতে হয় ন ঠিক আছে দায়িত্ব হিচাপে তো পালন কৰিছে ন দায়িত্ব হিচাপে যদিও দেখা নাই কোনে জ্বলাইছে যদিও দেখা নাই তথাপিও গাৰ্জেনে কৈছে ঠিক আছে যদিও দেখা নাই কোনেও দেখা নাই তথাপিও গাৰ্জেনে ভাগ কৈছে যে ঠিক আছে ইয়াতে যেহেতু ঘটনাটো ঘটিছে যে নহওক য'ত নেকি ল'ৰা ছোৱালীটো আমাৰ পৰিয়ালৰে হয় একেখন গাঁও একেখন ওচৰ চুবুৰীয়া একেখন গাঁওবোৰৰ ছোৱালী হয় নাংলি পে
ada nang dengan damsi amasi ko pine ni nama nasi ko pine meme po mondir long padam na puta nang te pulo amala mondir long ke dam puta hang kon pine tak le amani tu chipiri Bonda WKSA atum karjap dun thip ajok lamchak ki pia tengpen lakhinia tangka karlitang alir bonti mung pi apia po atuma phan pajir ponsi lasu alam ki pajut ponlo Karbi Long Congress atum pen patir pi ponsi di phualong ka chesong asai kideng po Congress asongja po garab gogoi SIT Assam Gov aputha kritarlip si so daga kang sai nang jipu ke hangpon Anerlo porphai krihinia por diphu ka sapen armu jejengpon si diphu arong supia hitian armu jejengpon Lasar muka jejengpon along diphu MLA Bidya Singh Ingling Karbi Long BJP Meipu Roland Killing Mohila Morcha Meipi Penchenglok BJP along Klembang Pubang Piatum Chetongdum Ladakh Karbi Anglong dade Homogra Asamang Bonganta Gaurav Gogoi against Nilitum BJP Ahinpen Amane protest ki kurilo Protibad ka jonailo je alangli Gaurav Gogoi Parliamental oppositional leader set pile hito man leader Himanta Biswa Sharma Phan kebok tap kebok pru alam bangeni tum kroy dunde lasini litum Ladakh protest kurilo Lasi Congress I Murdabad Gaurav Gogoi মানে কি কয় বিরোধী Gaurav Gogoi মানে SSI এজেন্ট লাহাই নিলিতুম তা বকডাং কগলো আপনা লাংলি ছেড়ে তু হুশিয়ার কংগ্রেস আতুম হুশিয়ার Gaurav Gogoi নিলিতুম দাক Karbi Anglong দাক ডিপুটা এনুয়াত কালি বাহিনীবাদ কালি 10,000 আমুং দাকছে জেংলো against মানে কে Congress against happen ke Gaurav Gogoi against lasini litum kadok kabe sob kadok be chelang pe selang litu phan Murdabat condemn kurilo lano bosban দিয়াংলংতো ঠিক ইয়াত মানে যিকোনো সংগঠন ইয়াত আমি ইলেকশন নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে ঠিক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ তথা ভাৰতীয় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত আৰু অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ ডক্টৰ তিলকডাঙৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকে যিটো বিকাশ উন্নতি পথৰে আগবাঢ়ি নিছে ঠিক তেনেকুৱা গৌৰৱ গগৈয়ে তেওঁ জাতি সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি কৰিছে তেওঁ দেউতাকৰ দিনৰ পৰা ঠিক আমি তেনেকুৱা নিবিচাৰোঁ ইয়াত জাতি জনজাতি সকলো জাতি ইয়াত বসবাস কৰে শান্তি সম্প্ৰীতি বিচাৰে ঠিক তেনেকুৱা আমি গৌৰৱ গগৈক আমি মুৰ্দাবাদ দিছোঁ সেইখিনি কৈছোঁ Kedamtang thang ni Paitrok Siarni Karbi Anglong Ghelani Atul Bihari Vajpayee Sai Hemalong Karbi Anglong BJP Mahila Morcha Tumpen Prung Sai Meikang Nipon Non Gewang Ji MLA Kedikalong BJP Party Phan ke ong dung aput pen ke pahai ponja phan Mohila Morcha Tumtami Jakong Ingtang Kring Nangji Lapen so Arlo Jakong pen Karbi Anglong District Arlo Rongkhang LAC Lapen Amri LAC Lalong Niadi Malong Tami BJP atum ke ongdung abut pen ke chepahai ponjia phanpura chingki chethanpon bangsa jai megalong national co-in-charge Assam election 2026 Sumitra Lalo Assam Pradesh Mahila Morcha dun Meipi New Libon Teronpi BJP WKADC Saha Prabhari Rupali Terangpi BJP WKA Mahila Morcha Meipi Lolita Terangpi BJP WKADC President Rodip Ronghang Chunbang P, Mirtali Teronpi, Karbi Anglong BJYM President Anand Ronghang, Lapen, Mondol Sirkep Mahila Morcha Tum Chetongdo. Borthol Pen Gret Sontimung Karbi Longri Abirta. आज हमारे कार्बी आंगलोंग में जो प्रोग्राम हुआ है वो विशेष महिला के लिए है
और हमारा तो इलेक्शंस आ रहा है, विशेष महिला को रेडी करने के लिए कि इलेक्शंस में क्या काम करना चाहिए और कैसा हम अपना पार्टी को और बहुमत से और भी जिता सकें। देखिए, हम हर पार्टी का एक सीक्रेट्स होता है, एक मंत्र होता है। तो हम पार्टी के अंदर में जितना हमारा इंटरनल मंत्र है, हमारे बहन को सब पता है और कहाँ पे क्या करना है इन लोगों को ऑलरेडी जानकारी मिल चुकी है। तो आशा करती हूँ कि आगे आप खाली देखिए कि क्या क्या काम कर रही है हमारे महिला मोर्चा की महिला। और आप बोला था कि महिला के बारे में आप अच्छा से बोल रहे हैं। हाँ, मैंने ये कहा था कि महिला सबसे सर्वप्रथम माँ है, माँ के बाद हम आए हैं। तो महिला सिर्फ माँ नहीं, बेटी नहीं, बहन नहीं, इस देश भी हम भारत को माँ से ही पुकारते हैं। तो इस माँ के लिए समय क्या, काम क्या, हम अपना जान देने के लिए भी रेडी है। हमारे यहाँ पे महिला मोर्चा बहुत सारे स्ट्रॉन्ग हैं, सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं है, हाईली टैलेंटेड भी है, हाईली टैलेंटेड भी है। कल मैंने एक लड़की मैंने सोची, शायद लड़की है लेकिन वो काफ़ी मैच्योर लेडी तो इतनी हुई है, लेकिन उसने मास्टर की हुई है पॉलिटिकल साइंस में। उसके कद इतनी छोटी है लेकिन उसके बावजूद वो काम क्या कर रही है, वो महिला के जो सामान जैसे कि माला हो गया, पिंट हो गया और बहुत सारे मतलब छोटे छोटे काम जो होते हैं ना महिला के सजने के, धसने की, वो सब चीज़ बना रही है। तो मैंने कहा इतना कमा रही हो, रील भी बना रही है, तो बोलता क्या कर रही हो, तो बोलता मैं घर पाल रही हूँ। ये है महिला का नया कदम। देखिए, बीजेपी महिला के लिए आगे बढ़ाने के लिए चारों तरफ से साधन है महिला के लिए। आज आप देखोगे कि बीजेपी ने हमारा देश में सर्वप्रथम जो सीट लेके बैठी है, हमारा देश का प्रेसिडेंट, वो महिला ही है। और वो महिला हमारे जो हमने आगे भी बोला था ट्राइबल है। तो ये ट्राइबल बेल्ट है। तो ट्राइबल बहनों को इतना ही मैं विनती करना चाहती हूँ, जब हमारा से एक ट्राइबल महिला एक वो प्रेसिडेंट बन सकती है इस देश का, तो हम भी यहाँ पे अपना ट्राइबल बहन के साथ मिलके यहाँ में भी बहुत सारे चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे जो पॉजिटिव हो। के ललिता तेरांगपी ने वेस्ट कार्बी आंगलंग महिला मोर्चा प्रेसिडेंट लो Pinali tum nadak kupi ya jai meksi ke pada pun. pini nili tum dak nari bondan abhiyan por program tamne swalo program se pini la dak nili tum dak party office khani long pini sar program bi pon lo la sar program along nili tum long nan che tong don national by do lo en dak election in charge lo hai secretary sumitra lalu memwang lo pini west karbiang lo alang li handa choro lo la so swalo program long nili tum hala po ali racham la pen ge jakong horang nai pidun pe pan alang li phada da west karbiang lo ge bang polang li phada choro lo Pisar pusara hotben korte muti don rap kachiri kachihumri kang arabenga jok kachichini nia tumsike on. Lasonsi pusara kaya hot e don erap kachiri tu pen kachipachini tu abang akenang sot pu mathaponsi thang ni phainer kiabarni baliram terangarong khorsing terangarong ahe machitaya long pherang kiamai kang. Laso pirang kia mayalong alang litumpen kaning jepon ki soy terang korte asumar adonarap ke doan aphan chai terang asumar atumpen kachihumri jiaphan bor ilo bonda karbiang long pen angtan prek ja mahabaralong kidu kithak ja majok kachihumri re aningkan kedu uajok kachichini nia tumsi ong munak lo lasi soy terang korte asumar lapen adonarap atum kidu anatum la sobirta theklong polote 9365474 lapen 9864962687 lapen 98641337776 lapen 8455317043 along birta bekta pusi chunik ripon laso phirang kya mayalong rongasar khorsing terang mongol terang sonjoy terang jonsing terang lapen asu satu chetongro Litum dak rong barin dari ram terang ke rong sala milik pulo na penja kupu ke non rong sala ni handa na penja rong sala ni di klem bom lo na penjo aku pen don rap pisar kacing tum di bila sobat ini di panang Tuhan itu adon ka direk lo na pena pisar don rap deng jatia di humbi di pan angton kanang papan je bang ke ini mungkin kan itu milimen Jonathan terang mili
baliram terang asupu ada wangso lapen lapu niwi arjunat bangke sing terang asupu lapen lapu ar inat bangke lake rong asalo lapen kalapu nada bangke lake rong asal baliram terang asupu lo lapen asu adu bangke longki terang asupu lo nilitum nangit cethan nangapacini dun dia lamang ke lapu hilo baliram terang apu ke hiri terang lo lake apisu omen sangwai teron pi laten laso apu ke cai terang apisu ke kapui hansepi laten ke laso apu bangke soi terang apisu ke kading lengpi lasi pini nilitum jeng ri mane citini et mane ting bocok asol lo cicini ne delo lasi nilip nihang utarong kang amri nilong nilip lumbajong leduk putita labangsu abirta karjulong pen nilitum pan nangapacini ji pusi nilitum nanglitum pan cerita bitung dumhan pasini lo taten nilitum aterang ke cai terang pusi kitipu serta cai terang pu amen kedokoke la soi terang asupu pan cai terang pulo la cai terang pusi nilitum ketitang karjulong ke east west serta do pusipu serta nilitum sini nedelo la sinanglitum jongsi cai terang lu pulong te cai terang apu ke soi terang laten soi terang pisu ke kading leng tila si lasu kote asu bakalita pulu posar asu nilit nihang dadu iji munit pusi nilitum ditapen nanga si humri nate nanga pasini kasi danglitum jongsi du pulodam te nilitum ban asu kontek nomor le nang pasini ka 9365474260 Pini Abirta lansi kang ton lo kardom